Ngiyabonga abangcwele abahle enkosini. Ngiyabonga Nkosi yasezulwini ukuthi ngiyumntwana omncinyane. Kodwa ungiphelele ithuba lokuba ngibabaze ukuthi amukho omunye uNkulunkulu ngaphandle kohleli phambi kwethu. Amen. Encwadi kaJeremiya 17 uzongifundela u9 no10 baba. Jeremiya 17 9 and 10. Fundela baba. Bamba isikhathi. Inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke, yonakele kakhulu, ubani ongayaziyo. Mina Jehova ngihlola inhliziyo, ngilinda izibilini, ukuba ngiphe ilowo njengokuhamba kwakhe, njengokuphela kwemisebenzi yakhe. Amen. Eminyakeni emidala lapha siguqa khona noma kule ndawo yokufundisa sikuyona, kwakunomfundisi lapha ebandleni womqalo wendlela uMngoma. Nabefundisi bomqalo wendlela uNkulunkulu wayebapha amandla amakhulu asezulwini, wayekhomba isihlahla some. Ngenye imini ngiyakhumbula omunye wabo umfundisi wayithunyiwe inkosi, wafika umfula ugcwele engasazi zokwela ngani, awelele ngaphesheya udlindwana umfula kukubi. Wayesefike eMetheqimilili, wayesebona ugodo olukhulu olaqhamuka lolu godo, laselifika luma lolu godo luntanta lungashoni emuva lingashoni ezansi, laselintanta logodo luntanta lize liyocishe lophuma ngaphesheya. Wayesecabangisa ukuthi ake ngigibele phezulu logodo, wayesegibela lolu godo, laselimuva lolu godo, lamuva lolu godo, lamuva laze lawufika. Lithi malifika uthi ma ethi qibatha esezobambela lapho esebeni lomfula adonsele ngaphandle komfula, wathi mejwebheka inyoka enkulu, wayithunywe yizwe. Shembo wathuma inyoka ukuthi imwelise ibe ngaphesheya. uMngoma ngelinye ilanga wayesethathwa lo mfundisi walapha ekhaya, wangaphesha kwethuna. Uthi uMngoma wafika endlini enjengehholo, uthi wayesengena ngaphakathi kule ndlu, uthi wafica inhliziyo. Uthi wafica inhliziyo ziningi, inhliziyo kukhona inhliziyo ezinkulu, kukhona ezincane, kukhona eziphakathi. Uthi zigcwele le ndlu zingawudindlu, zigcwele indlu lezi inhliziyo. Uthi phakathi kwalezi inhliziyo kwakuney'nhliziyo ezazibomvu kakhulu, ziconsa igazi, ziphanyekiwe zonke lezi inhliziyo ngaphakathi kwalendlu. Uthi lezi inhliziyo khona ezimhlophe, uthi ihlukene ngosayizi, khona ey'nkulu, khona ey'ncane, khona ey'phakathi. Wathi uma esezula phakathi kwalendlu ey'buka zonke lezi inhliziyo, uthi laselikhuluma izwi lasezulwini lasethi Mngoma, lathi awukhethi yakhe inhliziyo lapha phakathi kwezi inhliziyo. Ngoba ke ukhethi yakhe inhliziyo phakathi kwalezi inhliziyo eyigcwele lapha endlini. Wayeseyibuka uMngoma, wayeseyibuka, wasula amazwi ngamehlo, wayibuka inhliziyo. Uthi ngase ngibona inhliziyo enhle emhlophe, uthi ngase ngiyikhomba ngathi nayi eyami inhliziyo. Wasele
insizwe lasozulile mngoma hayi akabi yiyo inhliziyo yakho lena awukhethe mngoma ukuthi iphi inhliziyo yakho kambe mina ngizokhetha njani kanti wena uzokhetha njani waphindwa wazulisa amehlo waqalaza wafuna ukuthi watheyibona enye inhliziyo enhle ngaphezu kwale emhlophe ade eyibukile emhlophe kakhulu wayesekhetha wathi nayi eyami inhliziyo eyimanelisa ukuthi inhliziyo yakhe ifana nale la selithizwe mngoma akuyona inhliziyo yakho la yabona yakhe inhliziyo ileya wayesekhonje inhliziyo eyibomvu icothe igazi Kuluma wena Nkosi